Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So uNaledi-ke usephendulile emva kokuthi uyatrenda ku-social media emva kokuthi aphume egijima estage kade eyophefoma eZimbabwe ama-2K festival. Kuthiwa-ke i-reason yokuthi uNaledi aphume egijima ukuthi ubeqinwa isisu, kodwa yena kuthe mebuzwa-ke wavezane waphika wathi ayikho yonke leyo nto, yena ubebona umuntu angazi ukuthi kwi-crowd obengathi uyableeda uphuma igazi. So ngalokho-ke wathuka kuba naye beyitshela ukuthi khona phela abazomenza kona ngoba uye watholakala egxeka bona abantu bokufika kuma-social media. So besaba lokho ukuthi kungenzeka ukuthi bazoziphindiselela kuyena njengoba esekhulumile nje wakhuluma amagama abuhlungu, amagama angakhe. Uma kuthi awuyazi-ke le video uNaledi ephuma egijima engikhuluma ngayo, asambeni-ke soyibuka. And uma kuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungeze uphuthelwe amavidiyo afana nalawo ashone khona ngesoyibuka. Uphinde wayiphendulela-ke uNaledi ngokuthi aphoste le video le edlala la njengamanje, ebhalile ukuthi nonke benilindele ukuthi ama-Zimbabweans azongitshitshela ngamabhodlela, kodwa lokho akwenzekanga, asikho isikhali esenzelwe mina esiyophumelela. But-ke sivala lana-ke ividiyo namhlanje sibeka unqi. I really hope ukuthi u-enjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyed it, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.